Kenapa lu mewek-mewek begitu? Hah? Itu kepala kenapa lagi benjol begitu? Olga lagi kena musibah, Nek. Jadi gini, Nek. Olga mau nakut-nakutin Bang Tajir. Makanya Olga jadi Dracula. Bang Tajirnya bukannya takut, malah Olga ditimpuk pakai batu, Nek. Lihat, Nek, jidat Olga, Nek. Bejendol, Nek. Kayak telur asin, Nek. Rasain. Kokom, Om mau nanya nih, kenapa Kokom kabur dari rumah? Kalau Kokom misalnya nggak mau jawab, Om keberatan nih Kokom tinggal di sini. Sebenarnya Kokom itu dijodohin sama Babe tiri Kokom. Nah, dijodohinnya tuh sama preman pasar. Mukanya aja udah jijik dilihat. Pokoknya Kokom tuh kagak suka sama dia. Makanya Kokom itu kabur kemari. Gak, Olga. Gak, Encik mau minta tolong sama lu, Gak. Ada. Gak usah minta tolong-tolong sama gue. Emang lo pikir di kantor polisi minta tolongan gue? Gue udah kecewa. Lu semua sekeluarga udah menghina gue. Malu harga diri gue. Mau ditaruh mana muka gue? Justru itu, Gak. Encik merasa punya tanggung jawab sama lu. Merasa tanggung jawab apa gimana? Udah deh, mendingan pergi deh. Bukan begitu. Dengerin dulu ngapa. Jadi di rumah Encik tuh ada cewek cakep, Gak. Tapi masalahnya laki Encik demen sama dia. Nah, sekarang lu datang dah ke rumah Encing. Lu lihat tuh cewek. Kalau lu demen, lu bawa kabur deh. Terserah kemana aja, ya. Nah, kalau kagak, nah lu takut-takutin lagi deh pakai pocong biar dia kabur. Kagak gangguin laki Encing lagi. Tapi sih kalau Bang Tajir ditakut-takutin sama pocong, nggak bakal takut. Karena dia pasti tahu kalau yang jadi pocong itu si Hansip. Gini aja, Cing. Pokoknya Cing tenang aja ya. Pokoknya Cing tahu beres. Biar urusan Olga aja. Pasti itu anak perempuan sama Bang Tajir pasti kabur. Pokoknya gue percaya sama lu deh, Gak. Iya. Udah sana pergi. Yaudah ya, Encing mau ke rumah neneknya Rika dulu ya. Dia kabur ke sono. Kenapa lagi si Rika? Katanya udah kagak peduli. Yaudah, ntar malam Encing datang lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu RT. Hati-hati, Cing. Iya. Nek, kira-kira ntar malam Olga bakal jadi apa, Nek? Babi ngempet aja. Ntar badan lu cat hitam, lu jalan ngerangka, muka lu pakai topeng babi. Ide kampungan, babi ngepet. Gitu. Kokom, udah jangan sedih terus, ntar habis air mata ya. Udah. Nih, makan ya. Om suapin ya. Ya. Oh, makasih ya. Iya, makan. Om baik banget sih sama Kokom. Enak tuh. Benar-benar cantik tuh perempuan. Mau nggak mau nih gue jatuh cinta lagi. Yang satu ini gue udah kemanapun dia pergi. Bagaimana caranya ya biar Bang Tajir putus sama nih perempuan? Sebenarnya Om bangga sama Kokom. Udah mau diarahkan sama Om. Udah mau pakai kebaya. Mau menyediakan teh, kopi buat Om. Segala macam pokoknya. Iya, Om. Kokom juga mau bilang makasih. Kayaknya tuh Om Tajir tuh jadi pelindung gitu buat Kokom. Makasih ya. Iya, sama-sama. Iya. Where you going, go? You crazy? You monkey? What are you taking you what me? My name is Dracula. Dracula biasanya ngisap darah. Tapi kalau gua ngisap kentut. Dracula pakai cap, yo. Nah, di situ, nah, you know, kau. Nana, tolong Olga, Nek. Berarti cucu nih. Kenapa lu mewek-mewek begitu? Hah? Itu kepala kenapa lagi benjol begitu? Olga lagi kena musibah, Nek. Jadi gini, Nek.
Olga mau nakut-nakutin Bang Tajir. Makanya Olga jadi Dracula. Bang Tajir bukannya takut, malah Olga ditimpuk pakai batu, Nek. Lihat, Nek, jidat Olga, Nek. Berjendol, Nek. Kayak telur asin, Nek. Rasain lu. Itu namanya kualat sama gue, tahu nggak? Gue suruh lu jadi babi ngepet, lu malah jadi Dracula. Ampun, DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak, bagaimana ceritanya? Lu udah berhasil nakutin tuh cewek? Hah? Udah kabur belum dari rumah gue? Berhasil mata lo soek. Lo gak lihat jidat gue nih nyontot begini. Ya ampun, Dodo kayak nanya lagi. Nek, jelasin, Nek. Dari A sampai Z. Kenapa sih Olga, Cing? Kan ayah suruh jadi pocong, apa dia jadi Dracula begini? Dia kualat sama gue. Om, nih, Om buatin teh. Makasih. Perhatian udah pulang lu. Si Rika gimana? Mau pulang nggak? Belum. Oh. Lu denger nih ya. Si Kokom nih bener-bener perhatiannya sama gue berlebihan. Gue disediain teh. Baju gue diteris-kain. Ditanya gue udah makan apa belum. Tuh, lu bayangin. Bagus nih anak nih. Betin. Sama ini lagi yang gue heran nih. Mau gue atur. Terus tadi malam, Papi ngapain aja? Ya, lu nanya tadi malam ngapain aja. Gue ngurusin Dracula semalaman, pagi. Ngerti gak lu? Heran gue. Di Indonesia masih ada Dracula. Ini jangan urusan lu nih. Kerjaan lu. Kok nyalain Mami sih? Emangnya Mami kagak ada kerjaan apa? Pap, Mami punya rencana nih. Apaan? Mami mau ngejodohin si Kokom sama si Olga. Apaan? Lu mau jodohin si Kokom sama Olga? Iya. Gue gak setuju. Apaan? Jadi berantakan lagi jodohin sama dia. Kenapa Papi yang kagak setuju? Kalau Kokomnya mau, bagaimana? Tapi kan gue nya gak mau. Enak aja jodoh-jodohin orang. Dengan nama gue. Ngapain lo? Ini lagi nyiapin makanan buat Om Tajir. Perhatian bener ya, lo sama laki gue. Iya dong, kan Om Tajir udah baik juga sama Kokom. Kong, lo mau kagak encing jodohin? Jodohin? Jodohin sama siapa? Cing, jangan kayak babe tiri aye. Masa dijodohin sama permen pasar? Oh, enggak banget. Makanya ayah tuh kabur kemari. Aduh, pokoknya ini cowok dijamin jempolan. Cakep, ganteng, terus ngajinya nih Qur'annya katam, sholat rajin, kagak pernah tinggal. Mau kagak lu? Tapi ayah mesti ketemu dulu nih. Kalau itu mah gampang, encing atur. Pokoknya lu bakalan ketemu sama dia. Bener nih? Iya, dandan yang cakep. Waduh, Dodo esongana poco-poco, anak-anak muridku tercinta. Waduh, gimana? Enak kagak dipijitin sama anak buah gue? Enak banget, Pak. Luar biasa. Dia lebih berbakat tukang pijat daripada tukang silat. Itu yang gue mau anak murid gue. Nggak usah jadi silat. Nggak maju hidupnya. Kalau begini kan lu enak kan, bisa dapet uang cepet. Bisa ngurutin emak-emak, ngurutin bapak-bapak. Tuyul, gimana jahitan lo? Asik? Bukan main. Asik, Guru. Pokoknya sip deh, Guru. Itu yang gue mau. Bubui bulan di astana. Mampus deh gue. Servis motor Bang Jalak. Kaburan. Pangkas rambut. Pantai pijet. Penjahit. Semua Bang Jalak. Ya, ini mesti Olga ini. Hantu Gusti! Gimana maksudnya? Ini pendekar, bukan kursus keterampilan. Assalamualaikum. Olga. Gak. Gue panggilin ke dalam orang ada di luar. Bagaimana hasilnya?
Lu demen kagak sama si Kokom? Bener-bener cakep, demen banget gue. Saking demennya itu gue sama si Kokom, jalan pun gue bisa mimpiin si Kokom. Mukanya imut banget, bibirnya kecil kayak kue cubit. Kalau lu demen kagak pakai lama, gua kenalin lu sama si Kokom. Nah terus lu rayu dia biar dia demen sama lu. Ye? Siap. Pakai lama, ayo. Baru anak manis, rajin. Om senang bener deh. Apaan pegang-pegang? Mami gosok ntar tangannya, keriting jadinya nih. Gak. Sini, Gak. Nih, Kokom. Nih, cowok yang Encing mau kenalin buat lu. Namanya Olga. Cakep kan? Ganteng kan? Udah kenalin. Gak, ini Kokom. Nih. Salaman deh. Kokom. Olga. Kom, lagi ngapain sih Kom? Lagi nyuci baju ya Kom ya? Nyemur. Kom, kita ngobrol di luar aja ya Kom. Tahu sendiri, kalau orang tua ngelihat anak muda pacaran, bawaannya sirik aja. Iya deh, yuk. Iya. Ngobrol di depan aja. Biasanya kalau ngobrol-ngobrol romantis kan enaknya berdua. Ntar kedengeran sama... buruan. Ayo Kom, udah gak sabar pengen ngobrol berdua sama Kom. Gak. Lu kalau pacaran nih, lu tanya dulu. Lu tanya namanya siapa, umurnya berapa, tempat tanggal lahirnya di mana, terus nama orang tuanya siapa, terus pendidikan terakhir apa, Mpo Sopi, gue mau ngobrol romantis soal cinta, bukan gue mau ngelamar kerja. Iya deh, ngobrol. Makasih ya. Kokom. Iya Bang Olga. Cantik amat sih Kom. Oh bisa aja deh. Kom, maaf nih sebelumnya. Boni lu cakep banget Kom. Cakep, emangnya cakep kayak apaan Bang Olga? Kayak hordeng warteg Kom. Elah Bang Olga bisa aja deh. Kokom, udah pernah naik kereta belum Kom? Kampungan. Pacaran kacung. Naik kereta. Nor. Enggak, mendingan lu pergi deh jauh-jauh deh. Terserah lu mau bawa kemana sih Kokom. Kagak dibalikin juga. Encik ikhlas, redo banget. Ih, sono. Ya. Ayo Kom. Yaudah. Jangan di sini pacaran, banyak yang usil. Terus sirik. kemana dong? Kita ke Jepang. Ke Jepang, yaudah. Gue ikut. Ikut, mana sih? Udah, sono, burung. Apa Papi maksudnya ngomong kayak gitu tadi, ha? Itu kan si Kokom di bawah perlindungan kita, Mam. Kagak butuh dilindungin lagi dia. Udah ada si Olga. Dasar laki-laki gatal. Kali bangga-banggain. Apaan? Dia kemana tuh? Bang Olga, Iya, Neng. jadi beneran nih Bang Olga itu kuliah? Iya, Bang Olga emang kuliah. Ampun.